Apa dim? Ah, kopi. Dia mah ngame we karena kopi teh otoy. Hehe, di situ ada kopi, di situ juga Otoy berada. Toy. Itu non toy itu tuh. Mana man? Ah, ngawana naon? Air kopi. Eta, rek ngopi kabur. Awas ya man, wah ini berita. Aman ayeuna mah wis otoy. Si otoy mah hayo ngaganggu. Ketau aing keur ngopi lah. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Kopi aing beak otoy. Da boga kabur. Anjay.